uspešno zaključimo. Skoraj vsi smo prepotovali. Skoraj. Vsi smo srečno pristali. Ja, na uradnem pristanku. A ne, Klaudi? Jaz ne. Začne aplauzu, vse ko predstavljajo kot uradno. Ja. Dobri učenci. Letošnji gondol leta 2010. Leta so mi, Ok, 10. mesto je zaslužil Klaudi Rakušček. Gorme! Ja, to bo to. Deveto mesto je zasedel Mure. Osmo mesto, ja? Tropik! Četo mesto R. Jutro, Matjaž, skipate isto. Ljubita! Bravo! Bravo, Riči! Bravo, Riči! Strah gledat! Peto mesto Grega. Bravo, Grega! Bravo! Bravo! Tretje mesto Simč. Bravo, Simč! Bravo! Drugo mesto, lanski prvak, Aleš. Aleš! Bravo! In prvo mesto, Jani. Bravo, Jani! Bravo, Jani!
Tam je Bajer, tam je Bajer. Radko Ronaldo. Če ne, ti se služem. Kar primte nas zdaj, še ptiča špira. Simč, kar primte nas zdaj. Bravo! Bravo, Vezo mi niso pobili. Čak, čak, čak. Čakaj, se treba slikati. Jaz šamancu prvo, šamancu prvo. Ne, se tega vmes držal, bilo sem prvo. Kako to odpre? Smečem. Ja, mož pa dalje ne boš priti. Ajo, ustregala bo. Bravo! Bravo! Še bližji. Ja! Majda! Umakni se, Majda! Dobre. Da mogi za preobleč. Prije likta glavnu. A si slikal? Ti, upam, da sem. Ja, ker jaz sem likta, mi je crkala baterija lik tisto, ko so ga noter sama, ne? Ta unu pa ne. Ajej. Zdaj ga pa sam ga pustiste od zade, veš, da ga lahko kap zadene, diabano, lej. Kje je zmagal? Vsi se distancirajo. Ja, od njega. Obeden ni te vzmahati. A je bilo lepo. Znaš plavat potem? Odlično, za ptiča. Super. Za katerega? Za adrenalinskega. Tako je. Bravo. Aj.